خطرین گوت لسر عراق پشتی حکومت دمکیه سوریه و گلک کومن چکدار ین گریدای دولت ترک و هم ین داعش گود لسر سنور عراق خواب بجی کرین خطریه گود لسر عراق و ازدید و چان نزیکی و روشه ببین هزین ازدیا ین گود شنگالی ده دوی چاوا آماده بین و حتی چاستی و کاربن ریل بر ایریشان بگرین ین لسر شنگالی ده درباری مجاری ده فرماندار امر شنگالی یک جه ریوبریات تیگلین یا بشه مهوانی مایه بله ده گلک خیراتی گلک سپاس هکه ایرو تا وقت خود اما ام کاربن سر وان مجاره بگرمین نقاش بگین سپاس خوش صاحبی امجی که خوش بود درفت چی بو هم کاربن بین تبدی برنامه یاد بین بله ایرو درباری روش عراقی ده ام دست بی که خال بگین روش عراقی ایرو روشکا چاوایه تایبه دم بیجین سنوری ده نافبرا مو و سوریا ده یوکی ونجی زن پشتی ام بیجن کتنا بشار الاسد سوریه دا کسی گونوها دولت سوریه بغیبت بین یعنی تینا ناس کرین هر کس جوان ناس که همو جیزان هکا ام بیجن انسانی ج گروپین داعش ج گروپین قاعده وان هاتین نوها دستلاداریا سوریه بغیبت بین تایبت پشتی ام بیجن ایریشی وانی سر قصده و ام بیجن سنوری بین عراق و سوری دا هاتی گرتن کتی دستی وان دا و بخارا خطری آنی سر عراقی همون که جانی تایبت ام بیجن او چتین 7000 چتا در باسی عراقی که نهاش سوریه جبخا خطری هری مازن اوجی ام بیجن آلیکی دا ارتش عراقی دچستی نوری عراقی دیگر زفت که همال آلی دیتری داعش در باسی عراقی با و بسریخا پیلانه که خطریه که سر عراقی گشتی و تایبت سر شنگالی و مگلی ازدی خطریه کش خورد بین شنگالی ده هزین ازدیا و چاوان نزیکی و روشی ببین یعنی هزین ازدیا براستی ام بیجن پشتی فرمان 2014 بسری مده هاتی ام وقت ملتی ازدی دبی یک ام بی سلاح نمینن بله هم ام بیجن چالی عسکری جید بد چه وقت مالبات ازدی جید بن هر کسی دبی سلاح خواه با جبر پشتی ام بیجن فرمان بسری گلی ازدی ده هاتی دی ام نکارن و سجاره گریتری راحت نیزی روشی عراقی ببین جبر ما همو بجاوی خودی ام روشی کی چواره در بازبون همو دنیای جدی با هزارا دایی که ما خوش که ما کدنا دستی ام بیجن چتا دا به هزارا ام بیجن انسانی می ازدی هات نگوشتن جبر ویجی ایروجی ام بینن پلانه کی وسانی دی ساحیا سر عراقی گشتی تایبرجی سر شنگالی جاره گریتری پلانه کی وسانی دخوازن پیش بیخن جبوجی ام هزین ازدیت شنگالی دا ام تایبت وکیه باشیه جشه 2014 ده حتی روژا ایرو مدوری خواه لیستیالی عسکری دا کیم جیبا ام نابجن ما هرتش تیرکر هرتش تمام ما گریا هما قاسی گو ما کاریبو ما دوری خواه لیستیا و ما شنگال پاراستیا دیسه جی ام حاضرین مثلا جبو هر روشی هی ام شنگالی بپارزین ام جرا حاضرین جبیرا یا مهم تی خواستن هزین ازدی ام بیجن شنگالی ده های گشتی جی ام بیجن نیزی که یکو دوتری ببین بیدا کروشه چی بو ام کاربن بحافرا ام بیتر شنگالی بپارزن ام کاربن شنگالی نهیل بن خطریه که وکی 2014 سر ملت ازدی چی با بله بله اف مجارین گرینگ ده مجار تا بحث کرین یک یعنی ازدی به جگ نمینن هر خوردگی ازدی هر که جگه ازدی جگه خواه بی جگه هلگره روشن و ساده تایبت یا دجیک هزین ازدی ببنه یک وان مجاره ده و گاوین چاوا آویدینه یعنی گاوین چاوا پیوسته بین آویدین هم بجن نتینید آلیه یا بشه همون پارتی و آلیین سیاسی ازدیه یعنی نها ام بیجن وسانی
تنسيق كي خورد دنا بين هزين شنغالي دانينا مخابن ام بي تشتي ضعيف الدين يعني تقاسي ام بيجن هابجي كيما تيريناغا بله دبي هزين از دي تشي هزين عسكري دبن تشي هزين سياسي دبن غربن بيتر خو بيجينه كودودري جبونا ام غربن بيغرا چالي سياسي دبا چالي عسكري دبا ام غربن شنغالي با باريزن براستي اشمارا gelekî muhim tê yanî qasî em bêjin nan û av ejmara hew qasî îro parastina şingalê muhim e. Parastina şingalê di ser milê hemû qeç û xortên êzdiya. Îro eger rewşek derkeva di ser milê yê veşê yê ceşê asayişa Êzîdxanê bi tinî ev parastina a şingalê nîne. A parastina şingalê êdî diba parastina êzdiya hemû kê her êzdiyekî ki alî deba cek û silahê xwe raka heta li mala xwe jî be demê rewşek derkeva her însan her keç û xortê me êzdî her bavekî êzdî cekê xwe silahê xwe rakin û parastina a şingalê bikin. بله بریارên ji derve bêjin ew wezaret talîmatên got ji derve ser hêzên êzîdiya tên xeteriye ser êzîdiya ava dikin Yani yani yek sedema nebûna yeketiya hêzên êzîdiya ya dî xeteriyekî çawa ser yani ji xwe ba yek jî ba sebebê esasî ba êzîdî jê xwe bibin bele û xeteriye hey jî ava. Hêzên êzdî ne nêzîkiyek bin hêzê êzdî jêkit qut bin ev ba xeteriyekî ser şingalê hemû kê. Ji ber wê jî ekîd e mesela bêjin alî eskerî kî cihîvê mertebet bî kî cihîvê girêdayî bî تعلیماتê wê çi bin ji te re tu mecbûrî wê bikî. Ha wek êzdî divê vê godar nekin. bele Hêzê me êzdiyê hey divê em vê tiştî yani îro şingalê re çi tê xwestin îro em şingalê re karin çi xizmetê bikin divê em ji wê re hadir bin. Em ji aliyekî siyasî yan ji aliyekî eskerî bi tinê re yan ji hêviya talîmat dayînê em nemînin. Hemû hêzê me hey eskerî divê ji wê re hadir bin karibin destê xwe bigine destê yek de hêzên eskerî hemû jî û em karibin şingalê pêxira biparêzin. Heke em nika em vê nekin xeteriye herî mezin ji xwe ew e. Dibê em bêjin parçebûyîn li cihekî de hebe dest cihekî vala hebe her kes kare destê xwe bike wê valatiyê de û kare dijî te bikarbîne û em bêjin bîtê rihettir kare derbasî axa te bike axa te dagîr bike. bele hûn wek ya beşê ji vê yekê re amade ne bi hemû hêzên şingaleyên êzîdiya re rûnîn û yek bernamecî xwe deyîne Ya taban em jî re amade ne ne ku îro tinê amade ne 2014 de wextê şehîd Mamzekî heta roja îro jî wî demê jî em bêjin gelek hevdîtin çêbûn heta roja îro jî em jî re amade ne hemû hêzê şingalê em bigine yek destî. Em nabêjin illekî tu bêyî bibiye ya weşê. Ma rojekê mesela ji hêzên dîtî re negotiye ille hûn bên hûn jî bibine ya weşê hûn jî girêdayî ma bibin na. Hûn jî di ser fikrê xwe di ser em bêjin evê xwe hûn çalî ve girêdayî bin mişkilenînin tenê em wek êzdî bingehekî me eskerî hebe em hedefê me hemû jî xizmeta êzdiyakirin parastina êzdiyakirin be. bele Îro ji jê re hadirin em îro ji jê re hadirin hemû hêzên eskerî bên em pêxira rûnîn em pelekî spî binêtê em bêjin êdî hûn çi dinivîsîn em jî were ji bo parastina şingalê ji bo xizmeta şingalê ji bo em karibin milletê êzdî biparêzin milletê xwe biparêzin em were ne. bele gelek hêza berî niha yanî nav de şer derketiye yek û dê yanî kuştîne hema di navbera hêzên êzîdiya de pizgirêka wisa hiçê nebûye yanî berî niha jî hinek danûstandinwan hebû ev wê rehet pêk bê heke em bêjin hewl bidin Yani em bihêvîne em bihêvîne pêk bê ji xwe hemû dixwazin hemû hêzên êzdiya îro karibin madem em bêjin her hêzekî hey dibêje ez ji bo parastina milletê êzdî me îro roj tê xwestin em êdî parçebûyînê bidine sefheyekê. Parçebûyîn îro fêdêl ma nake. Îro em mesela mînak em bêjin ya weşên milekî be hêzên Heyderşeş û milekî bin hêzên Hicdî Şeعبîyên êzdî em bêjin bi ser Hicdî Şeعبî ve milekî bin em wîsanê nikarin şingalê biparêzin. Madem em hedefê me hemû parastina şingalê parastina Êzîdxanê
دبی ام هیس همو یک دنگ ام یک دنگ بن یک رنگ بن ام وسانی کاربن شنگالی با پارێزن ام وسا کاربن آخو خو با پارێزن بەێ gelek cîhaniyên Iraqê cihên valatî têde hebe ew şaneyên Daişiyên veşartî carna tên xweya girin carna operasyona de têne girtin hema şingalê de vê xeteriye hûn dibînin yan ne yani hatanekî da niha wisa em bêjin şanê Daişê li şingalê de xweya kirbin yan jî derketibin tiştekî wisa heta niha nîne feqet xeterî heye em bêjin îro Daeş êdî wek navê Daeş êdî ji holê rabû êdî navê Daeş nemaya ha vê carê bi şeklekî nû bi ewekî nû aynî fikre bingehê wê fikrê wê aynî ye ama bi navekî nû bi rengekî nû dixwazin îro mesela careke dî derbasî Iraqê bibin Iraqê dagir bikin yani ew xeterî helbet serma milletê Êzidî heye divê em hemû mesela em nabêjin planekê de milletê Êzidî îro rehet be tiştekî nîne em vê nabêjin ji ber bi rastî jî xeterî heye ne ser şingalê bitinê ser Iraqê giştî jî heye hema taybet wek milletê Êzidî xeterî serma heye ji ber em li fermanekê re derbas bûyîne divê em ti carî ji bîr nekin ji ber wê jî divê em karibin wextê îro de em nehêlbin fermana 2014 dîse dubare bibe yani ji xwe ferman heta niha hî xelas nebûye em nikarin bêjin fermana 2014 hî xelas bûye yek heqûqê Êzidiya negeştiye tê mafê Êzidiya negeştiye tê ehteraf bi hêzên Êzidiya hetanekê niha fermî nehatiye kirin alî îdarê hetanekê niha em bêjin hî cîşê xwe negirtiye ji ber wê jî bi seda dakê me xwîşkê me hetanekê niha destê çetaya de hî mayîne ji ber wê em nikarin bêjin ferman xelas bûye ha em karibin rêl pêşiya fermanekê wekî 2014 bigirin ew ji me tê xwestin em hêzên Êzidî hemû pêk re em karibin parastina şingalê bikin Belê hûn wek êgeniyên berxwedana şingalê ya beşî îro di astekî çawa de karin rê li ber êrîşa bigirin yani 2014 di fermanekê re em hatine avakirin hêzên me mesela em bêjin hêzên ku têne çêkirin dinyayê de di wextên em bêjin rehet de hêz têne avakirin hêz têne çêkirin û têne perwerdekirin têne tedrîbkirin hemû karin hemû şiklê xwe yê perwerdê yê ser silaha bibînin hema heqîqeta me ev e em di em hêzekî di nava şer de hatine avakirin nava fermanekê de hatine avakirin aynî wî wexda ma soz da em çi dibe bila bibe em ê şingalê biparêzin em ê milletê Êzidî biparêzin milletê Xwemê biparêzin dag xwîşkê xwe em ê biparêzin aniha jî aynî soza me ew soz e em ê çi dibe bila bibe em ê şingalê biparêzin belkî ege em wek yeweşê bi tinê bin hêzên dîtirê bi me re nebine yek yekî têk çê nebe divê ku em nikaribin wekî tê xwestin biparêzin hema erk û berpirsiyartî me wekî yeweşê di ser milê me çi ye em ê wê pêk bînin em ji wê re misteedin em ji wê re hazirin Belê ji xelkê şingalê re bangewaziya te çi ye yani îro me niha jî got rewşekî derkeve ew bi tinê nekeve ser milê hêzên eskerî şingalê de karibin parastinî bikin ew dikeve ser milê hemû milletê me Êzidî de geç û xortê me Êzidî dikeve ser milê me hemû ka wacibê parastina şingalê êzidiyatî û Êzidiya ew wacibekî me Êzidiya hemûkê ye îro nebe wacibekî demê rewşê derkeve em bêjin mînek 2014 wextê ferman çêbûyî keç û xortên Êzidî her kesekî ji alê xwe ve rabû silah rakir û hemberî Daeş şer kir îro jî rewşek derkeve divê em keç û xortê Êzidî xwendevan bin bi alî em bêjin alî siyasî alî diplomasî karibin tidexil bibin dewleta karibin rakine ser linge yê dîtirê jî bên tevlî şer bibin tevlî berxwedaniyê bibin em karibin pêk re wisa milletê xwe biparêzin yani bernameyê ji me Êzidiya tê xwestin tiştê ji me Êzidiya tê xwestin em wekî 2014 nehêlbin em fermaneke dî re milletê me Êzidî fermaneke dî re derbas be ew ji me tê xwestin ê evê bi çi çêbe bi tifaka me Êzidiya çêbe yani heka em Êzidî di hindir de di daxilî şingalê de em neyek dest bin ev wê be xeteriyekê ser me bi rastî jî xeteriyekî mezin wê xwe re bîne ji ber wê jî em îro bangewazî dikin keç û xortê me em bêjin Êzidî
چی العراقی ده بین چیش در عراقی بین چی الباشوری کردستانی بین چی ام بیشن داخلی شنگالی ده بین اف واجبه کش ما همات خواستن ام کاربن پیشنهاد حاضرتی خو بکن حاضرتی خو بکن ام کاربن اش همون روشه هیرا حاضر ببین جبر براستی جی ام نزانوی روشه کی چوا درکبا و جاری العراقي دل كدري ده بتعقب و جاری بشكل کی چوا ایریش چی ببین هما خطریه کی مازن هيا امو زان خطریه کی مازن هيا دبي ام ازدیج و خطریه را حاضر ببین او ام الگوری و خطریه اب اتفاقیه خو هم وقت هزین هی شنگالی ده اتفاقیه خو چی بکن هم که جهور تو مالبات ما شنگالی ده هموجی حاضر ببین شراو شکیره بله بله بلیم گهشتن داویا برنامه خوا هری داویجی گوتنکاته هبی يعني هري داوي قلت نما أوا أم هيويت كن همو كجو خورتي ما بين تبلي برخداني تبلي أم بيجن هزين عسكري لبي يجو نقار بتبلي جيبا أم وكيا بشي وكيا جشي أم مستعدن بين پرورده بك سر سلاحة پرورده بك ودي سبتش المالي خو بله بتش المالي خو دمي روشي دركت هركز قاربه بس هركز بسلاحي زانبه هركز قاربه البرخو بده بله بله گلک سپاس هکا میوانی ما بوی عمر شنگالی یک جه ریوبریا تیکلین اکینین برخوادان شنگالی یا بشه ده درباره روشا عراقی خطرین سر عراقی و تایبت شنگالی و چاوا لهمبری ایریش و فرمانه و کاربن خواب پاریزن و دوی دمیده چا دوی تب گرین بله گدار هجاب وی آهایم گهشتن داویا برنامه خواه حتی برنامه که دی و جارکا دی بمینن نخوشیاده بخاطری و